Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Svedočinava la ilaha illallah, hem svedočinava Muhammeda Rasulullah, salavatu rabbih wassalamu alaih. И прво битка е исламескро, и битката ро Бадр. Вакилопе о број е неверникенгоро, се не 3 пути побаро, таро број е муслиманенгоро. Со значини логично мишлене о муслиманија ка нашалено дија битка, емо муслиманија укупно камере ки борба. Па о пекамбери салаллаху алейхи васелем, Расулуллах Мухаммед салаллаху алейхи васелем сара со вакилопе афдалул халк, он најшукар сворејни. Пренесимо дека кој одија рат, кај со кедингепе о сахаба, о муслиманија котан, затај са сабалите циден ки борба. Му клепе фамилиен, му клепе чавен, му клепе богатство кере, зате бранинен е Аллахескери вера. Пенула Али сред рат уштава, ке царе не совена се не уштава, хем дикава о пекамбери салаллаху алейхи васелем. Сртерегјола тели е каш, ко намази, хем о пекамбери салаллаху алейхи васелем, киргја и кројба, мукля асва, е гласо лестари тило, парилоро виндоро пекамбери салаллаху алейхи васелем, молиндор е Аллахестар помош, па со десенгјапе, ко тај сутно диве. Кик ситуација кај со муслиманија веруинге, хем мислинге, дека канашален, Аллах бичалгјаме лекија. Со уништинге сај неверникон секундаки. Хем агар побединге о муслиманија. Соске спомнина вакава. Буд пути десинала пеко амаро живото ситуација, проблемија, кај со мислинаја, акавата но амаро крај. Дали тано проблеми Ромеја, дали тано проблеми Ромнаја, готово, каму каме више, на не више кај. Мудари бе кокер, ако ше бе кокер, више на не крај. Или па понекогаш десинала пе, ако живи наја шукар, ако живи наја ко богатство, понекогаш сарсопенува Аллах ко Куран, хем искушенаја со чоролипа, па Аллах бичала нешто кокер, кај со фалинуат ке паре, кај со морате керет ке дуги, или па кај со наштите и ранете дуги, па парабеа то шеро, па одва ке ба сокиро, те переки мука, те переки депресија, на свалве, перолато тело. Хем козом проблеми е семено браќа пуф, секој песке джанала сави мука, хем саве проблеми е сили киколи. Ама со сикловаја катар, хем сави грешка е сјаме. О пекамбери салаллаху алейхи васелем халило, дека о помош е проблемеске, само тано ко Аллах, хем само о Аллах шајте поможинале. Никој авер. Суске, Аллах бичал ги аква мусибети. Хем Аллах шајте бичал лекло кјариба. Аллах шајте решено гаква проблеми. Вна гелоко мануша, еј, шај ту те поможи нема, еј, шај ли ту те дема паре, еј, шај ли ту на. Уштило сред рат, паре лоровиндор, хемолинге Аллахе, по Аллах, поможингел. Амен сокере. Авлај проблеми кокер. Мукхебе ромнаја, мукхебе ромеја, чаве ровена, опуре ровена, амен. Месо те молинаја Аллахе, те ошта сред рат, ја Аллах, молим те, наđenava више соте керав, намагавате му кама. Биш берш, дешо панч берш, деш берш, панч берш, трим берш сум женимо меромнеја, чаве и се амен. Молим те, реши на ква проблеми аменге ко шукар, амен сокере. Ома мамо, тато, ава ленма. Ми да модат ингарен ла кодај кодат. Лене чаве, на муки чаве. Амен на родаја помоше Аллах естар. Амен родаја поможе манушента. Зарема канати дајто дат, кашајте поможинето те ромне. Зарем ти дајто дат, шајте поможинето те ромне. Никој не ще поможи на латот. Мука се амен паренцар. Месо те ушта сред рат, кај со совена сарени те ушта. Ки темница сар со пенола о пекамбери салаллаху алейхи васелем. О намази ки темница, тано нури ко кијамецко диве. Суске пагланто сојбе. Мукланто тато кревети, само те молинето ти ке господареске, со никад надиклане само шунгјано лестар. Ту само шунгјан таро Аллах. Ама никад надиклане Аллахе, ама то имани тано добором баро, то поверење опре Аллах, тано добором баро, дека оште е молинеато тлеске, па те пене ја Аллах. Ту се една од вас со дингјанма бершенцар. Па акана бичалгјаник пари па. Сар со опекамбери Ајуб, буд барвалосине, буд манглосине, сасинеле, па ки јек рат са нашалгја, ола салеле лестар.
кера, ромна, чавен, фамилија, насвали песа. Само ек ромнија члилески. Одја ек ромни дури шишингја пе бала. Те бикнул пе бала, зато велен хајбе соски шуже бала синал. Ола бала чингјален, манушенге. Па домингја паре, одле паренцар кингја хајбе пиб. Па пенула пе ромеске. Ја Ајуб. Ту се нек пекамбери Аллах ескор. Наштили моли не Аллахе. Само парем те бичалами ге палем паре. Зато вола мен хајбе пибе. Пенула небе Ајуб алейхиссалам ромни. Козом бериш живингјама мен барвали. Пенула ефтавара деш бериш. Пенула па прво морате на кен ефтавара деш бериш ко чоролипа. Зато волма пале муј те родафтаро Аллах барвали. Па соске на оштаја минате пена ја Аллах, молим те. Ту се на два со бичалгјан, ту се на два со дингјан, хем солелјан. Молим те, бичал манге ек хабери, бичал манге ек друмо, прав манге ек удар, бичал манге ек мануш. Кај слушај одја мука те цидала мадар. Ола дугија те платинавлен, од ова на свалипе те цидавле мадар. Одја мука ек херестар ти дура керавла. Амен со керај. Од мајка джата и саки банка. Со мислено два манушки банка ка поможеното, два манушки банка дика оф само ачкерала манушенки мука. Со пенуапе. Од доктори на мангала ти поможнал тут. Од доктори минула пе девлески тут е на свалеве. Знате заради но пе пара. И со два манушки банка, ов на мангала ти поможнал тут. Ов е два ачкерала те перики мука те лели стар камате. Мисо те родаек друмо ко халал, а мен одма джаја ко харам. Ома джаја о сигато друмо. Сар сопинува Аллах ко Кур'ан ва тухиббуна ал-аджила. Тумен мангена одова сигате. Ако ка платина в камате. Па лейбе одола камате, побаре проблеми ако кер. Па мислин дор ко шукари пе казоринавки ми дај комодат, обхуреда ако шлепе. Место те смиренен и бути машкари отерне, обхуре ептен кер ге бетер, па на неви шахери те бешава мен отерне да ради. Одреске, памтине. Прете кера нешто, прво пуче Аллахе. Прете кера нешто, прво пуче Аллахе. Роде Аллахе стар. Па чим пучнан, чим родингјан. После роде помоше манушендар. Соске шаје од тео Аллах бичалгја после мо себепи. А на прво е манушен, после ме Аллахе. Агар начала. Allah subhanahu wa ta'ala ne ko putinula men, hem Allah subhanahu wa ta'ala ne mukhilte halwa akva dini, te manga akva dini, te pratina akva dini, te ikera akva dini. Sar subhingja o Omar, o Sejidna Omar, Allah iskro zadovoljstvo prileste. A men sam ek narodu, o Allah so vazdingja e Kuranea, e Islamea. Pa sekova ek so rodila i gordost i pomoć ko nešto aver, ovka vul ponižimo. Магар да не е истина. Ко бортерне бракја, родинге помош ко пфуре, ко мануша, па саво хаире ајге. Сефти. Само перена мржина е пуренда. Па козу мануша препеле ко харамја, родиндор камати кредитија, дугја ко мануша, па одола кредитија камати дугја ко мануша и калгелинге таронак, сао мануша шунге. А од ова со уштело ракјате, те молинул пе господаре, Тородоле старик друмо, халали, еко дарте правалески. Котар сон насумнинала, дека ка правио. Одва мануш само дикла хаири. Allah subhanahu wa ta'ala nek dilamin šukari pe. Allah subhanahu wa ta'ala nek dura kirilamin tarološnjipa. Assalamu alaikum wa rahmatullah.